1. mart je neizbrisiva historijska činjenica i njegovo obilježavanje u proteklih 20 godina to potvrđuje, naglašeno je na Svečanoj akademiji održanoj povodom Dana nezavisnosti u Cazinu. Apsurdi poput ovog da se Dan nezavisnosti i dalje obilježava u samo jednom dijelu zemlje nisu spriječili kontinuitet davanja značaja 1. martu, niti bi trebali biti obeshrabrenje u pogledu na budućnost. Mi već 20 godina prigodno obilježavamo 1. mart kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Učimo našu djecu da slave, poštuju i vole ovaj datum. I ne činimo to iz prkusa, zlobe ili bilo kojeg sličnog razloga, već iz prirodne, ljudske i patriotske obaveze koju srcem ispunjavamo. Jedini ispravan zaključak je da zapravo imamo na što biti ponosni. Prvo su nam otvoreno pred cijelim svijetom zaprijetili, onda su svoje prijetnje počeli ispunjavati, ali smo im se suprotstavili i pobijedili smo u toj nepravednoj i teškoj borbi. Sada nas spotiču na svakom koraku, umanjuju našu vrijednost i pokušavaju nas ubijediti da su naši ciljevi neostvarivi. Šta im je još preostalo? Gotovo ništa. Realno gledajući, pretrpili smo najteže, podnijeli smo sve vrste napada, ali i dalje smo ovdje. Proslavljamo 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Svaki dan radujemo na njenom jačanju, a upravo mi Krajišnici, ljudi koji živimo na njenoj granici i u najzapadnijem dijelu, zaista jesmo primjer da se svaka nevolja može pobijediti kada smo zajedno. Pozvavši na zajedništvo i predan rad u borbi za bolju budućnost, načelnik Ogrešević je čestitao građanima Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U programu svečanosti su nastupili članovi Kulturno-umjetničkog društva Hasan Muezinović, mladi cazinski tamburaši i članovi plesnog kluba Enigma. Povodom Dana nezavisnosti u galeriji Doma kulture svečano je otvorena izložba slika cazinskog slikara Nurije Ljubijankića. Po riječima promotora Seada Emrića, cazinske vedute koje izrađuje Nurija Ljubijankić čine ovog umjetnika jedinstvenim i prvim autentičnim slikarom cazinskih motiva, a sam umjetnik nije krio svoje zadovoljstvo jer nakon dugo vremena ima samostalnu izložbu u gradu koji je njegova stalna inspiracija. Da vam kažem, ja sam veoma zadovoljan. Ovo je bio vrlo velik, lijep skup. Puno je i poznatih ljudi došlo, da kažemo, ljudi iz umjetnosti, tog dijela. Evo čak i Janez Muhvić, koji je bio pretprošle godine član kolonije skulptora Ostrožac, je smogao sa suprugom da dođe iz Slovenije, maksuz baš da na otvorenje. Znate. Tako da sam ja zadovoljan i više od očekivanja. Sad je ovo samostalna izložba, vjerojatno će i biti još. S tim da se ja nisam puno pojavljivo samostalnim izložbama. Bilo ih je u Cazinu. Moguće da sam ja jedan od ljudi koji je najviše izlagao u Cazinu. Ali možda česte, sad što sam napomenuo, možda te česte prezentacije umjetnika i nisu toliko dobre. Znate, kad vas dugo neko ne vidi, onda vas se malo zaželi, jel? Izložba slika i radova u terakoti koje također izrađuje Nurija Ljubijankić bit će izloženi u narednih 10 dana u galeriji Cazinskog doma kulture.